na andu thikũ ici they are more cautious than before. Caution ya thikũ ici ri yokia tondu andu no tia kwihokeka muno matuko-ini maya tuneka atia matuko maya turatura. Yes. Tene ona ciana ri ni wakora mwana as long as he is within society. Niwe menya mwana ucio nothing bad will happen to them. Mwana sawa. Yes. Ena andu maramurora. Yes. Ni weragwo mundu mugima ndacokagirio atia. Uguo ewe kahi kana ekeritu kanini. Nowadays ni selectaga andu agima aria mwana waku gutia. Yes. Tondu tia ingi mangihokeka. You cannot go and trusting the general public. Riu matuko maciori ni wakoraga the child belong to the society almost literally. Ono ngiakoria mwana andu hana torite ni wamuragia wi waku wau witagwo atia wau tiga kurira Kamau uria wa bushiri Kamau uriku riu we wa ukou Diedo amamu. Ni uthomaga. Uthomagira ku. Muranga ai. Kero ndukinyete hai we. Ukigwa muno ngigwa akiaria horo wa Muranga hai. Kou ni kwa ndoro ni ku gutwarithagia ngari iriku. Iyo. Ya cukuru ucio. Why twarwo kwanyu. And people used to trust each other. Matuko muno akorona nona kiundu kiria wikite muci, especially boy shout. Ukona u haha ri ni ngutuo icaka ibuti. Ukona wewe tereirwo ni bara ya kiurago. Kwanje ungiguire nyoko uga atiriri. Icio no cietereirie thoguo. Ukamenya the magistrate court ne ona cira ucio ni munene muno kuhando. Yes. Yauga riu no uthire mbere. Yes. Oya riu no tindikirwo igoti-ini na nene. Yes. Matuko macio niguo wakora wewe curania ri ukona kaba gwithara. Of course you used to cluster kuri ungithara. No kirora kuri ungiurira ri no amba nginya ukemeka kindu gitwo lifestyle audit umenye kana ni mamba kwihunia. Aje gwika calculation cia kura kwanyu. Yes. Ni ngerere ogerete. Yes. Eto ndo gikira ningi kurira mbara ya kiurago and then you go starve to death. Wathie Misiri. Yes. No audit ginya their mannerisms. No ria mayukagia ke ageni. Yes. Toti mesio the oragira. Asa. And sometimes many times have changed. No akarastaga andu anyu. Yes. Tondu no kiureire kwa andu anyu. Yes. Adwara akorera kundu kuhonokia muno. Especially if you are an outlaw. Yes, because they will use normal procedure of repatriation. Etamu mundu etharite bururi-ini wao. Mundu atindikitwo. Orera bururi uria orero akanyito agacokio. Kuria arora. Yo. Toria kenyerekire besije. Yone. Oka. Riu arora okona kwa mama Sam. Yes, na no we duetwo kundu kou na matire kahi kundu kuo gweka atia kou ni kuo nguthie ukamaumirira. Yes. Ugathundio rimwe. Yes. Andu kwamba kurio niki ithuĩ assume is a normal visit. Waikara muthenya wa kere niguo kurio ikakurathire atia ugakiheana ukauga you are a fugitive on the run. Or you are seeking political asylum. Na nigetha matiga kuhundure ri. Yes. Ukaibia rugano no kauga atiriri ni urahititio ni ruhiu gutu ati thoguo aguikeirie ruhiu. Yes. Na nigetha umenye ruhiu ru rwari deliberate rukurage ukauga rwa komisiri he kigogo ruratemire na gitire ho
kana ko goro yo rwa kwetia rurafurire miramba eno iri na nigetha menye cira waku no wagurwo ri waigua kaitho ogua gurukire ukamenya you have time. You have bought yourself some. You have bought your stay. Yes. Ukamenya bas. Okay, othere. Utukina maundu maingi. We uruka ngo ukuri tukumenya na tukuthie ke. Na mucie. And sometimes mundu ni authamia keno. Itano. Mucie ucio. Seeking asylum. Wajaro ugathomera nginya ku political asylum. Kwa jogi athire kinya handu wone watwarwo giathi ukerwo thura nguo ukamenya sasa imejipa. Yes. Nekia iga munyonyo no wahia bururi ucio ihera ko batigenyona ringi wa Firauni wira wa kurenga nyeki na maturubari na kuria marenge na jamio nimegwetha ngombo engi ndakwira kwi mundu wandaragirwo kwa andu wao oguo kwanja mucie kwanyu maigua te ukorwo kwa ng'ania mucie mabatara kuigua atiriri no onekanaga gwa tata guo ngutu bas ni aikare kou na no na hiena TV ya riri no kura ugweto ucio waku ati no akura ungicoka ri itondo no agithia goguo ukahuthira your intelligence ukoria mucie ni muigua ta mangwetaga muthe kwanja gwake undu kiria wekirare ndingicoka narua muthe ari ona mathata ona kira ugatura ithuothe ndu wake ukamenya ngurio ndari anina ukamenya kundu gucoka narua ningi tondu guku we political asylum ni uraria wega no gakoma teneri na akorire matari kahi riu gituika kihi kia mucio ucio. No, absolutely. Ona one makinya andu makagia ndugamano ati ni matunyanire ki mwana macoka kundu kana kwao agithi kurua na Brenda ona kuria ora ni kuria ungihoya irua we mwethari era iya na foto wandu